dagwila ila bikwande min yenbe for dagwe vogona be mad moaje ijang ye mo de be mad ba vak borok ti de tu ku be si chama be gong tek ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he ninves working for dagwi yina zarap me dara Chris Bature dagwila ila bisamin mo yenbe metan show ma with a Paul Tiangda, with a one, that with other with a fellow who they get say, you know, with a no on the day, Yara, Romoda had a ye the wood, go for Gebos hot, the Turuk, but is in a hot you don't get see, with a friend the Nora when we used to Christy, the Kabik Jeremo, the Romoda the secure Basari Hamo, or the Lolo Huada, do Hardwood, ye the retook a big Jeremo, go second ye mot, the a de form, the laugh from the Hamo, Yada the Ladmon is the Tedwood. With a thing, yada say sako, I walk one mot, yada hedges are yeso, but say what, amen. Basamot he, you know, hasi ye go book wrong, ye shire, Tino, he could be bad, the verb nas, go lagon hintun, and go with a secure basaut. Velo hi te ligis, yina bimat sangali he, yaga yanaga gile ba dudagwi, ba tik sana geng nume, ba koro wuna na shira hinishi. With a thing the basa hine basa himba, the secure basawut, I see ijugo book wrong. Timothy Wumba, Tino hintat, lago he could deve be teaming. Mwa riha di ba jack ibo basa dagwi na ve yina dagwi pieme. Kuna sini rat idi basa bi mat sakha idi gyongen yaga ragas binen idi yong pie di yasi buru na idi masa bi mat gong sangal di wasi chik yeno mwa di era dagwi na ye mwa abin se gyat na yonge na ra kagwe fomruat. Basa mut hintat hasi yigdi gubogruang bare badu tino he kurba deve read ko laon he mesango de he ba. Mozi ayang Israel aye kaside yina work hard dagwi min na yin gyang naka nu de masin nongin yunung aroda te yin dal mwa yere bi madje nani rei gyangin ha dagwi min gu iteni rat ira yin ibi gong de 2 With a friend the basa hene the gwamut abasa wood ko the tisikyo de nuyel de basa and the sebe in polonimo with a sebe in demnemo yaro bin talk sagoda tet ha piende site eji velmot deji vel Nigeria debe pomo be jemwa with a sim do talk yaga do bin kyabu gon vendo wuri diwen eta tet pie mangano ha dagwe dunga wot wogo eyewe de no diam wunta riduk yeso ayang bisame yaga na talk imewe mase hwe dagwi da have de hijibenen be ma jemwa eno ma nongin diam wunta riduk sigwam dagwi mwa piende na rokosie ingomwa ni jj baroda rokosie legwi yaga no masisem de me yangon ha homo de se kama eji guboran dagwi de pie mga de se torong la tedie de pie mga de se masa de dagwi asi basa wot yesi yaga ne washap mot yesi yaga le nuyel mot yesi yaga weng mot yesi yaga di weng la teru refugo koji tino hi mesen de basa wot ye gubogran ishaya tino hi kurubi bav de vebinas Laon hintun wode diwo pien de site ejj yom de cjj nero de na cjj viong de cjj fugu de cjj chomo de cjj de moi ne ves de na cjj yesiara be mat vende be sangal ejj yo bagate jeo ya te ligish aseme vraiment de bese de shebu kurubi tun vorotero si yembara bade bi diwo pie yesede tu Velmot hi plateau, Pierre yese de tout, eji Velmot hi Nigeria, Pierre yese de tout, eji Velberom. Velo ha se noet, kuda di velo ha gwe lasa he, ku velo ha gwe lasa he rase, yesi yara be marven de basiji velo, bara lasa velo, ba te velo ha te ligish, yara nowe, Pierre yesi lasa he. Sangal be mara si lasa he sangal dade ne si lasa he yaga se yaga wuri fugu shetan a veide ni gonde tiritu a tokos be mat ko be mat bahati gong sako ko be mat baga gile ba dudagwi ba ken ba dudagwi bete non dagwi de rewet bete non be damen rewet be duvangan ejin lo be damod banot de non be damod ne re de non be guamod de sibe kinat ne re de dibe makuk de non ne re banati se wa kawe mwat asisim dara sangalme ibu gong de kasa ko hene hitok sele hodwet
hene hi vede ni vis hine hi vede lasa sirisi yaga no batisim dem pata wot dagwi ase hada wot doritok yubo gam jende yonje ayonjeo yesetian yeseria ya yonjeo ni washak nase kaya pia ese kitian jende adamuda gwam hawa wuyen barabanen jenga ine de pie ya ho lasa he ku yumo yijen ina no pie mo esi gwe lasa he dagwe ve ayena j yijen nuhu ya da ben duga be mat pie de bara de civies mano wura masa ni gwanwet wura vok binyib dagwi jine yemodwet wura simi de wura ted bi dagwi bi tomut wura simi de wura ted bi mat vende wura kasa pie wura sindurla ku indem tomut mat vende ba judore fom wura la pie de bayambla ku eji sal modiji j baru sindurla pie de dagwi ato darawet yaka nowe wura di ne ves na siyeles kuje basa mote mesang wura simdori di isedete pie mga nebitan ye COVID-19 ke coronavirus ye teret kure di pie mga no ye site yaga dagwi azitik de je yi diktahe ya de be mal be togne ves ne de mba yele jim de be mal be toyo de be toskapok dagwe de ve de ne ves ne madwe be maseve yaga simi judle to yaga simi ni sigwam yaga simi de be rapie de be simi jije moi bi ma China yamba woba nyigit pie mano baide pie mano betaye coronavirus yaga se yade mbibin ra chomo de be dik wen ila tedwan maje moi de se de picture yete de chomo chare soro de yende be America ke yende be la sara England ku yembe rame fom de bra chomo inyasa de mode ne se ejivni ye be masi inyasa na saison eni ye be ma China wet be mat be romaro bavo yile nyasi ngani jiye be angas ipiomo be manta de be majot de van yele yamba vo yile pie mngan eji ni yemen kawe mwase de be yonge shetan a te ye de body vis ini de kwe bitoe yunu nga aras in polokyon ku de kwe a ho jusab mat ku de kwe a ho simedara yol de van pie mngan yisi gwa yesi jiye yakano dagwi asidunga wot bi gomba se vedori tok diwen elated ni ves no mano bi gomba base yi de kweme Yesu Kristi wo moda non da kuyar banen mot kuma sisime do la bare chuweli jini ye mot do la be tomot sir woda sira be du dagwi yom hiseleted modale yom hisewet woda di jende ne Israela bara dagwi nen dagwe tigure fugu da so gapmen yaga se ya yamba wunta poko yaga se ya yamba tikni cham dagwi yamba kivo okonde wuri fugose ka ye jendo hasi ranen hak misindo hutok ikwa tik konde dagwe se ikwa tikni cham dagwi kwa wode hu kyama fugu ku fugumo hakwoda tedmo dagwi wet yaga no masimdem ti batawo de bonfo yaga do ben tokpie de jam do la ngoma di jivelbro be mat be manas de bra won ma wo ba wo so hal impolo be kuru binas ma wo basu ra wo so hal mo de won humangan bi she bara in she tama bragas kumisim ranga hot velo ha yongalet piemo ya ser helet ni da dagwi da sile tedbo tieng de in de yelet kasi hosi wat sako ku yiwe kosi nomo we woda di pie ser hewet woda rojin sam ijivelmut woda roji yom ijivelmut ba ya dagwi de tewet woda ve woda tigni chamme woda ve romo de kama dol da piendo de simi ya woda ave bi masi ya woda tok bi lasara ya woda ave sediam ya woda rom woda ha ko bi wokot ya no woda yibama dagwi ha dagwi hada kayepe misindori top ha dagwe yi ejigugbon ran yishaya pie tiara ye dete woda siji yom homo hinin woda gile bodu dagwe himba woda geng numewet woda seksa bedume hintat woda kworo wuna nasira hinisa ni shei de dagwe yongde wot ko hintara he woda sikyobe ku gamdo de yel ihintaro masinde gwe bata wot wo ha dagwe he silebe mat hong vomo de be yila hende za hong yembo ho yi gugru ni yel hong de be jabe yison de be tosoka bok de be hala pievies moda de wok yela gwi dem te velmentia ha dagwe ne yaga don pien de cité dagwe at nord be gon yiden mi yeso de ben se pok hende wo ben
tele de tutur vo konme den radme ni bin sera tedmot dagwe si no bu gonvenga no yaga sim hot yaga sim do yelji yongwet yes isimi da paro genevesnin da toro hoden radme madi be marbe sinde bete in dogne ha won dogbirum in dogne ngano na sit in radbes kuta ten dog ni Yesu Kristi teni dogme ni jere teni dogme ni pas ne mangande ni dunga ni boy ne mangande ni te de salmo de ne gonmo de te tieng de mvasa de be mar bisimi de be ra fom de ne gonmo de len hita de sal hisedaka ke de te de sukar o mo de te jiti de ti mo benta ke te de dang ke te de diek o mo de ba da dowe ko be te jibir de bir abenta tik de sal mo de senu kada te hendok no mangano debe tok be bon de pied fort de lèvres wota tene kunu gonmot na si ligis ni gonmot na zeni veso wora ara pichakwe wodi ka dak de gay wet nse wazi ki olokia ko wazi dak de gay ba to yesu wazi dak de gay ba tok simu gwamot ko wazi dak de gay wo wasi woro konjuho ko tok te madbe rum mawet sidi kuda kapsa vobi modwet do de tet pie jini wet wada si lasa jengmot kada ten yeden dog de ngano wada toro hodde ne wadi marhaba tolu mebe bong berugu ba tolu mebe wondo ba tolu mebe pie mwa ko ma pie ngano yasidaka ama bara vogne wawet yaga bana sekene gon yi jimwet yeso ayang ifalisawa ina se de be sak bidini jay ina se jaram ko jimo ibu kupzon tigno gon mo ne serehe tigno gon hon ne serehe side no gon hon de ne gon mo de ne gon kawe ma na serehe ejivel woda rode diwen ku wod vomo de dagwe terot woda si wog nyibme woda telbe mas vende kayeje wori yila za dagwe wori mok za dagwe wori tumal epok ya do ra won de dagwe halabe matmot banetmen debe mat beserehen kosi wadi gwamo asi jira pie chak de si tienwet ko hana deye de wobi gibwet hana deye ko ya agwa piemon da hasira si tienwet ha dagwe hayinga worangan wote ye debe mat vrade mot be tokse kwamo mat vrade mot tokse gwamo mat vrade mot tokse yere chak te ye deyen de hobe tomon menwet dagu ba yadwo simu mwadiara tomon menwet ka dagwe an simu jay mwayara tomon jay kadagwe amvewet asimu hot giamodo lo jibenen yagano worano kodo lo da dagwe ko no nesisen sada be mat woda vomo woda seji velo ko be hak de nesisen men ba se velo we what se do sal do la be duet woda la be du woda be woda award be du basa be university de voan ko ba se da dagwe be du mewet wote hot voje ha dagwe be rapie ko yo ba je be rangan ha dagwe you know that young salmo mero jam dem yong sampo tambe gwamo da jam do yong salmo kuni tiam neve ne rad neve le nu yel heve dagwe serawod vel dagwe serawod plateau dagwe serawod Nigeria vile party hwak vile mwasi hwak de tok serawod se mwasi na non tome vode dagwe ko dagwa lo de seravelo ko de hasi wok me hasi sarde yeso ko mo de hasi sarde yeso tumalchik le duyel homo de ne bwerk da se lolo dagwi da don o gap me ya vede pinde sivies de shoti tala dagwe sel hotma ma fempiak dagwe tewdlarat ijiza yesu amen Dagwila ila bikwande min yenve Uranong sago yina sesele denerat ne ha dagwi yina zarap me dara Chris Bature yinete wonta in kundung Highland FM Jos kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro yini tok yila narangwomo yara sele ke won vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin vid dagwi ate ine ne rat memwa Dagwila